metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Bino, itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022. Mu ngingo zimwe zikigize uno munsi mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, amazu y'ubucuruzi yiriwe zombi mu rubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina nabo bagirizwa hamwe zarangiye kumvirizwa, bamwe muri bo bagasaba guharurirwa ibihano bahereye aho batanguriye gupfungwa, mu gihe bushikiriza manza bwifuza yuko baharuri. Autriche kibaye igihugu ca mbere gishizeho itegeko risaba abantu bose bakwije imyaka 18 kwicandagisha, bitabaye uko bagahabwa ibihano birimwo amande. Ugwaruka rwo mu karere k'ibiyaga binini minsi 3 Festival Amani, muraza kumva uko bimeze muri iki kiganiro cacu tubafitiye n'abaza muganga. Iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Imbere yo kuja kwidonido y'ivyo vyose mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mucikizo na Prudence Ngiyumva. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yafuze mu muhango w'ibikorwa byabagabanyirijwe cyane kubera stade yarimo ibikorwa byo kwirinda COVID-19 ni stade yiswe Bird's Nest i Beijing. Umuyobozi wa komite mpuzamahanga y'imikino Olympique Thomas Bach, imihango rero yaririmo ibirori by'ikoranabuhanga rikomeye, bimwe byari byarafotowe mbere ariko ibindi byabaga imbona nkubone cyangwa live. Amakipe y'ibihugu amwe namwe afite abakinnyi babarirwa ku ntoki bakoze akarasisi muri stade yaricaga senshi yo mu Burayi yakoze imyigaragambyo mu rwego rwa diplomasi muri iyi mikino kubera ibirego by'ihonyora rikomeye ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu rikorerwa abo mu bwoko bw'abawiga b'abayisilamu n'Ubushinwa. Zumerine Akwiri ni ko ashaka ko abantu n'imiryango myinshi ishoboka batitabiriye imikino. Ntidushaka kuvuga nk'abanyapolitiki, turi gusaba uburenganzira bwa muntu bw'ibanze. Uyu munsi turi kuvuga jenoside yakorewe abawiga, ibikorwa byo gukandamiza. Kuba Ubushinwa bwemererwa kwakira iyi mikino nkaho ari ibisanzwe, nkaho nta kintu cyabaye mu rwihisho, ni ibintu byo kwamaganwa. Niyo mpamvu dusaba ko batabyitabira rwose, abantu bose guhera ku bakinnyi bari muri iyi mikino. Perezida w'Ubushinwa kandi yashyigikiye Uburusiya mu migambi y'umutekano na politiki mpuzamahanga, mu gihe Uburayi butewe inkeke nuko Perezida Putin ari kwitegura Rusiya ko umuryango ufuje ibihugu by'Uburayi na Amerika bigamije gutabarana mu gisirikare OTAN cyangwa NATO ihagarika kwagura ibikorwa byayo. Ubufasha bwa Bwana Xi yabutangaje igihe abategetsi bombi bahurira ko Moscow na Beijing bishimiye cyane ubufatanye bwabyo bukomeye. Ku birebana n'imibanire yacu iragenda itera imbere buhoro buhoro mu mwuka w'ubucuti. Ubundi ni umubano watuma impande zombi ziteza imbere ari nako zinafashanya. Ariko rero imvugo ya Xi idasobanutse neza kandi irimo ubwitonzi bukomeye ntisobanura Ukraine. Hagati aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azajya i Moscow ku wa mbere w'icyumweru gitaha guhura na Vladimir Putin, mu gihe abategetsi b'Uburayi bari kugerageza kwirinda intambara y'Uburusiya na Ukraine. Bwana Macron azajya muri Ukraine wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ibiro bya Bwana Macron byavuze ko yagiranye ibiganiro n'abategetsi bombi mu bihe bitandukanye ejo hashize ku wa kane mu rwego rwo gucubya ubushyamirane. Undi mutegetsi w'ibihugu wo mu bihugu byo mu muryango wa OTAN yitezwe gusura Kiev na Moscow mu biganiro tariki ya 14 na 15 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Abakozi b'ubutabazi bw'inze bari bugere ku mwana w'umuhungu w'imyaka 5 umaze iminsi 4 yaraheze mu iriba rirerire cyane. Uyu mwana witwa Ryan yanyereye agwa mu mwobo muremure kandi muto cyane wa metero 30 z'ubujyakuzimu igihe se yari mawusi wa Shekshuen
byahurujwe cyane n'abantu bo muri Maroc ndetse no mu gihugu bituranyi cya Algeria. Kubera ubuto cyane bw'uyu mwobo wa santimetero 25 gusa z'ubugari, abatabazi bari gucukura undi hafi yawo. Ibiryo, amazi ndetse n'umwuka ahumeka wa oxygen babyohereje bakoresheje umugozi, ariko ntibisobanutse neza niba uyu mwana akiri muzima. Amaduka n'amasoko byatangaje imyigaragambyo y'imigarasi ya Kongo mu kwamagana ibura ry'umutekano. Kuwa kabiri abantu barenga 50 bakuwe mu byabo hafi y'uwo mujyi bishwe n'inyeshyamba. Umutwe w'abarwanyi ba Kodeko ushinjwa kugaba iki gitero kibasiye inkambi ya ishingiye ku mwiryane w'amoko mu ntara ya Ituri. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo hakozwe umuhango wo gushyingura abishwe hagati y'iyo nkambi. Bunia, umujyi utuwe n'abantu bagera kuri miliyoni, amaduka byafunzwe. Undi mujyanama wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza uri mu mazi abira Boris Johnson yeguye ku mwanya we umunsi umwe nyuma y'uko abandi bantu 3 bo ku rwego rwo hejuru nabo beguriye. Abajyanama 4 bikorwa bya politiki mu biro bya bwana Boris Johnson, Munira Muriz, wamwamaganiye cyane kubera icyo yise amagambo n'ibirego bya bwana Johnson by'urukozasoni bidahwitse kandi bisebya umuyobozi w'abakatavuga abandi bantu 3 ku rwego rwo hejuru bari mu izingiro ry'ibirori byakozwe mu gihe cy'ingamba zagoma mu rugo birimo gukorwaho iperereza na polisi. Umuvugizi wa minisitiri w'intebe yavuze ko ubwo kwegura kwabo yatsindagiye ko bwana Boris Johnson atarata ubugenzuzi bwa Downing Street, bikaba ari ibiro by'intebe bya minisitiri w'intebe. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Guha ikaze abakurikira BBC Gahuzamiryango. Prudence Ngiyumva yarahejeje kubabwira mu kanya yuko mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bunia ibikorwa by'ubucuruzi byari byugaye kubera bataye izabo bagera ku 50. Abantu rero bari muri yegeregere basaba umutekano. Ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha yuko mu ntara ya Ituri mu seruko bw'ico gihugu abagera ku bihumbi 230 bataye izabo iharangwa, bakaba bacumbikiwe mu makambi yo hirya no hino aharugwa mu mirongo. Inkuru ya Will Ross mwishikizwa na Victoria Uwonkunda. Hanze y'inkambi ya Plaine Savo habereye misa yo guherekeza abishwe yarimo imirambo yabo. Abahitanwe n'igitero cyuzuye ubugome bwinshi cyo kwa kabiri rero bashyinguwe. Umujyi wa Bunia uri ku birometero hafi 90 uvuye aho iyo nkambiri. Utuwe n'abantu hafi miliyoni 1. Impirimbanyi zo mu miryango cyo guhagarika ubuzima muri uwo mujyi mu gihe cy'iminsi 3 ku buryo uyu munsi amaduka hafi ya yose na za serivisi zose usibye z'ubuzima byari bifunze. Izo mpirimbanyi zirasaba ko igisirikare cya leta ya Kongo n'ingabo za Loni bitero bibarirwa mu mirongo bagabwaho n'imitwe yitwaje intwaro muri ako karere. Yari inkuru ya Will Ross. Sentare isubiramwo mu Rwanda yarangije kumviriza impande ziburana mu rubanza rw'itejya general. Basabye sentare kuzoha agaciro igihe bamaze nako bapfungiye ku butaka bwa Kongo kikazokugwa mu gihano mu gihe bosanga ngo bategeye bapfungiye muri Kongo canke mu Rwanda, ariko sentare nkuru ikaba itaharuye ico gihe bamaze mu gihano bahawe. Ubushikiriza manza bwo busaba yuko igihano basinyiye inyandiko mvugo. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Felicien Sanzubukire na Anastase Munyaneza bari bafite ipeti rya generali bahamijwe kuba mu mitwe yitwaje intwaro, ariko bahanagurwaho kuba mu mutwe w'iterabwoba busanzwe hashingiwe ku masezerano Rwanda rwagiranye na Kongo kubirebana n'abarabarwanyi. Mugenzi we Anastase Munyaneza nawe yabwiye urukiko ko hari abandi bashubijwe mu buzima busanzwe kubera aya masezerano. Bombi kandi bazamuye ibihano ngo bafungiwe muri Kongo guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2017, nyamara urukiko rukuru rubara igifungo ruhereye mu mwaka wa 2020 ubwo bakorerwaga inyandiko mvugo yibazwa. Mu gihe urukiko rwaba ruhaye agaciro icyifuzo cy'aba bombi igihe ngo yabirangiye, undi uvuga ko yamaze igihe kirekire afunzwe nyamara urukiko rukuru ntirubizirikane ni Mark Nizeyimana wari koloneli mu ngabo za FLN. Avuga ko yafashwe mu mwaka wa 2019 nyamara urukiko rukaba rwaramuhannye kugeza agera ku butaka bw'u Rwanda, ariko agashinjwa ko ari we watoranyaga abarwanyi boherezwaga mu bitero byagabwe ku Rwanda. Yahakaniye urukiko rw'ubujurire ko nta bubasha nk'ubu yari afite ku icyo yakoze cyose cyabaga kivuye ku mabwiriza y'abamukuriye. Ikibazo cy'igihe
abaregwa bavuga ko bafashwe mbere bagafungirwa muri Kongo cyangwa mu Rwanda ariko bakazashyikirizwa ubushinjacyaha nyuma. Kuri benshi igihe babarijwe mu bushinjacyaha nicyo cyagiye cyandikwa ndetse kikaba ari nacyo cyashingiweho mu gutanga ibihano. Mu cyumweru gitaha urukiko ruzakomereza ku bantu babarirwa muri 100 baregera indishyi z'ababo bishwe cyangwa imitungo yabo yangijwe n'abarwanyi ba FLN. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Gahuzamiryango kana gatanu kuri gatanu, abandi muti amajwi ni mato cyane, mukomeze mugerageze, twebwe tubona bimeze neza. Tugeze ku isaha imwe iburi minota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Kare dukwitire ku mugabane wa Burayi. Autriche kibaye igihugu ca mbere ku mugabane wa Burayi cemeje itegeko ribwiriza abantu bose bakwira imyaka 18 kwicandagisha COVID-19 bitabaye uko bagatangishwa amande. Ariko mu minsi iri imbere leta izobanza gusobanurira abanyagihugu ivy'iryo tegeko. Hagati mu kwezi kwa gatatu igipolisi ngo kizoheza gice mu mihana kirondera utoba ari ikingiza. Navuganye na Simplice Mugiraneza, umurundi asanzwe abavyisha. Kuva leta ikibivuga haba imyerekano, buri wa gatandatu haba hari abantu benshi bari mu myerekano. Hanyuma ko iminsi yagenda abantu baje muri iyo mikano bagenda baba bake, hagaraho umenye abantu bameze nk'ababimenyereye. Kenshi niyo bagiye kwiyerekana niyo nibaza ko hazoba imyerekano y'abantu benshi cyane. Mu bisanzwe abakora imyerekano bavuga iki, barivuga kwiki? Bavyemera ko baba baforce kuvatira vaccine, bavuga ko ari guhungabanya agateka kazina muntu. Hari n'abandi bavuga ko afite harimo abantu bemera ibintu byinshi bitandukanye. Ariko umuntu aravye ibiharuro bitangwa ku mugabane wa Buraya arabona yuko Autriche kiri mu bihugu bimaze gucandaga abantu benshi, ndetse bariko barababa bacitabiriye. Benshi baracitabiriye, ariko urumva baravuga ko hari nka ibice 15 na 20 batiteye urushinge, ariko kuri leta baravuga ati abo bantu basigaye nabo bataritera iyo vaccine ati ni ngorane, ati kugira ngo tuba tumeze neza ifuko abantu benshi baruta abamaze kwitera iyo vaccine baba baritera vaccine. Hari ibikorwa mubona bijanye n'ingingo zo gushira mu ngiro iri tegeko? Ibyo bafashe bafite tegeko bafashe barice mu bice bitatu. N'umunsi wo kugira sensibilisation, bafite kubwira abantu kuba babasaba nta gihano babahaye. Ubu bavuze ko bazokwandikira abantu bose, bazobandikira amabaruwa bazabasanga iwabo mu nzu yo kubasaba, babasakamba bababwira ati baje kwitera urushinge kugera ku tariki 10. Bazobikora ku tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu. Umva zoca taraba mande ari entre y'amayero 600 n'amayero 2300. Na mande batanga rimwe gusa rizima canke bishobora kumara igihe bakagaruka bagato ugiye ku gice cya gatatu rero no kuba convoke kuvuga ministeri ya sante izoje kwitwarira naho baguha mande, hanyuma ukaja kwiteza urushinge 2 semaines après yo kubagutera ayo mande. Bavuze ko ayo mande bashobora kuyakura, hanyuma uzobandanya uziburaye ko bavuze batire kwitwarwa mbese kuja imbere ya justice ko ari ikintu giteye ubwoba cyane. Ubwo rero nuko umuntu azagenda yanka niko ibihano bizagenda bikomera. Simplice Mugiraneza twavugana ari muri aho muji wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hatanguye isabukuru ihuza urwaruka rwo mu karere k'ibiyaga binini bise Festival Amani, izomara iminsi 3 gushika ku munsi w'Imana. Ni isabukuru ruboneramo akaryo ko kwisomora ibikomere n'inkovu z'intambara ibihugu byabo byaciyemo no kwiyumvira ku ruhara rwabo rwo kubaka kazoza karangwamwo amahoro. Babicisha rero mu gusabikanya umuco n'impano zabo zitandukanye. Ishimwe Mbonihankuye Elodie Diane nawe ari mu bazoteramisha ugwaruka. Igoma yambwiye uko hameze kuri uno mugoroba. Yatanguye neza, hariho abari bafite ubwoba n'ibyo kubera ibya covid ko ishobora guhagarika ku munota wa kuno munsi yamaze kuja kuri scene ni muhombi yavuyeho. Ubu hariko haraba ibindi, hari amanimero menshi, hariho danse, abaririmba tambour y'Igoma y'abakongomani, hatumiwe abafite batandukanye b'iryo Goma ifashishije na la benevolencia, bahuje urwaruka ruva mu karere k'ibiyaga bigari muri Grand Lac mu Burundi, u Rwanda na Congo. Ayo n'amashirahamwe akorera ngaho mu karere. Ego ari niyo yatunganira buri mwaka bafise ico bashaka gushikako. Intumbero y'isabukuru niyo kugira ngo bakomeze amahoro muri Congo, ndetse uno mwaka yari yo gukomeza amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ari nayo mpamvu haciye haba muri Congo baja hamwe kugira ngo noneho
bakreye ururirimbo ruhayagiza amahoro muri aka karere. Mbese iyo ndirimbo tuzoyipresenta kuri uyu w'Imana hanyine muri festival Amani yakozwe n'abo bafise avuye muri ivyo biyaga bitandukanye. Hariho ikintu c'ubwoba kubera covid, ico kibazo coco kimeze gute, abantu ubona bitwararika gute? Ikibazo baragifasha mu mirimo kubera baciye basaba yuko umuntu wese yinjira yerekana urupapuro rw'iko bari bateguye menshi, abantu bakaja kwipimirako ku buryo bashobora kuronka ako gapapuro kerekana ko ari negative, cangwe abantu bagirishije amavaksa bakerekana urupapuro bivaccinishijeho. Hanyuma mu kwinjira naho umuntu akambara maske, tukanakaraba ajya amazi n'isansitation vraiment ikwiriye. Ko twumva hari urwamo rwinshi nkaho umenga hari abantu benshi, guhana intambwe koko birubahirije? Byagerageje kubahirizwa nubwo bidashoboka rwose kubera hari abantu benshi, mugabo byongeye iki kibanza ni kinini cyane. Hanyuma ntibibura nyine ko abantu begerana kuko biragoye nyine, hari umunezero usanga batangiye kuryoherwa no gutamba, ntibaraba intambwe ziri hagati yabo. Intambwe ntibaba bakiziraze, mugabo twizera yuko ko abinjiye bose. None Elodie, wewe n'ubwa mbere uza muri festival Amani? Ego ni bwa mbere ndayijemo nk'umu artiste, nigeze kuza ubwa mbere ejo ari kuraba, ubu nyanaje nk'umu artiste ko natumiwe hamwe n'abandi. Ku bwawe ubona akamaro kayo ari aka? Mbere iri muri Région des Grands Lacs bituma hari iyindi public y'ikindi gihugu imenya, non seulement ça mugabo public nini, hama nkahurira nabo bafise mu bindi bihugu bitandukanye, abo baje bava mu Rwanda, abo ngaha muri Congo, mugabo byo mu mahejo atandukanye, koko ngo nini yabo ukagenda wigira kubera ukura n'umuntu ni kugenda wiga. Ego Elodie Diane Ishimwe Mbonihankuye nawe rero akaba afise impano yo kuvuga ivyese mu buryo bitikino yo guhatanira igikombe ca Afrika. Mu ijoro ryakeye umugwi wa Misiri waraye utsinze Cameroon ibitego nako 3-1 kuri za penalty, nyuma yuko iyo migwi yompi irangije iminota 120 inganya. Uzohura na Senegal ku munsi w'Imana muri stade Olembe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu BBC nako Ive Bucana ari Yaounde. Baye nkikubiswe n'inkuba ku kibuga cyayo kitarimo abafana benshi kubera ingamba zari zafashwe z'umutekano bitewe n'impanuka iherutse kongera kuhabera, kongeraho ingamba zo kwirinda COVID-19. Iminota 90 y'umukino yarati Misiri yinjiza 3-1 gusa ya Cameroon. Misiri biruka ikibuga cyose bishimira intsinzi. Cameroon barambarara mu kibuga n'agahinda kenshi. Andre Onana no munyezamu wa Cameroon yabwiye twari twiteguye byose, gusa urabizi umupira w'amaguru ni nk'ubuzima, hari igihe bikunda ubundi bikanga, ariko mu by'ukuri twakinnye neza, twarushaga abanyamisiri, twakoresheje amahirwe twabonye. Biragoye cyane kubyakira kuvamo mu buryo nk'ubu, biragoye guhusha penalite 3 zikurikiranye, ariko mu mupira w'amaguru kenshi bibaho. Biragoye kuri buri wese, biragoye kuba hanze, birababaza cyane. Misiri yongeye kugaragaza ko ikomeza kugenda hejuru ya Cameroon mu mihigo y'umupira w'amaguru. Inshuro 11 zose bamaze guhura, Misiri kandi imaze kuyitwara ibikombe 2-1. Uyu mukino wabaye nko kwihimura kuko nubwo utari umukino wa nyuma, Cameroon yaherukaga gutsinda Misiri inayitwara igikombe cya Afrika muri 2017. Iri breve izahura na Senegal ku mukino wa nyuma uteganyijwe kuri iki cyumweru kuri stade ya Olembe. Misiri ya Mohamed Salah ifite iki gikombe inshuro 7, mu gihe Senegal ya Sadio Mane bakinana mu ikipe imwe ya Liverpool. Sadio Mane avugana na BBC yavuze ko bishimira kuba bageze ku mukino wa nyuma inshuro 2 zikurikiranyije, atariko harageze ko natwe tugitwara. Ni ibyishimo kandi cyane turishimira kuba turi ku mukino wa nyuma inshuro 2 zikurikiranya. Ndatekereza ko ari cyo kintu kitoroshye. Twabikoze, bivuze ko turi mu nzira nziza. Nkuko nabivuze, ubu noneho tugomba gutwara igikombe. Erega dufite ubushobozi, tuzagerageza kwitanga cyane kugira ngo dutware. Mu gihe umukino wo guhatanira umwanya wa 3 uzahuza Cameroon na Burkina Faso ku munsi w'ejo kuri stade ya Olembe. Ive Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Yaounde. Arakoze Ive Bucana. Reka ubu baza muganga. Mwiriweho neza.
uno mugoroba turasubiza uwitwa Rashid Karfan wabajije ku bijyanye no kuzurana mu nda cyangwa se kuza, aramusubiza. Ibimenyetso yagaragaje kenshi bikunze kugaragara ku ndwara bita Bowel syndrome cyangwa syndrome de colon irritable. Navuga ko ari uburwayi twemeza ubyemeza ari uko ibindi byose bamaze kuvuga ko bidahari. Navuga ko ari indwara y'amara mbese. Iyo ndwara ikigaragaza ite? Ubundi uburyo yigaragaza ari inyigo zarakozwe, noneho bakavuga ati ko biri negatif cyangwa nta burwayi bugaragaye. Bavuga ngo harimo kuribwa mu nda, navuga ati byibuze buri cyumweru mu gihe cy'amezi 3 cyangwa arenga. Ibyo bikaba bijyanye byo bibiri. Hari igihe usanga udasohoka neza, ibyo twakwita constipation cyangwa impatwe, cyangwa ukaba wagira ibyo kwiruka. Kimwe muri ibyo cyangwa bikaba byaza nk'uko yabivuze ngo kugira amagaze mu nda, ariko ukumva mu nda huzuriranye, cyangwa ukaba wasohora amagaze rusura cyane, cyangwa umuntu akaba yanabisohora amagaze. Ntabwo impamvu ibizwi, ariko hari ibigenda bikekwa bitaremezwa kuba byaba ari uruhererekane rwo mu miryango, kuba bari abantu babirwaye, ariko nanone bishobora kuba bijyanye n'ibyo umuntu yari cyangwa na za infection zo mu nda zigatangira ari hama mu nyuma bikazakomerezaho ibyo bimenyetso, ariko umuntu yakora ibizamini agasanga nta mpamvu igaragara. Hari ikindi bakunze gusanga cyangwa agahinda gakabije, ibyo bita depression, nabyo ushobora gusanga bijyanye ku buryo wakumva ko ari nk'ibintu biba byahereye mu mutwe, noneho bikaba byakwatera ikibazo no kumara. Iyi ndwara nta bibazo ishobora, indwara itagize ikitwaye. Iyo hajemwo kuba wagira ibimenyetso bidasanzwe, icyo gihe bari ibindi, ntabwo bari iyo ndwara. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu atangiye kugira nk'ibimenyetso byo kunanuka, cyangwa atangira kugira ibintu byo kuruka cyane, cyangwa ugasanga iyo ndwara umuntu ayigize ibyo bimenyetso ku myaka y'umuntu mukuru, imyaka irenga 50, watangira gukeka izindi ndwara, ariko ubwayo ni ibimenyetso umuntu agira. Ariko indwara impatwe byo nta kintu byatwara umuntu, ni ukubyivuza. Hakabamwo gushakisha muri za mpamvu nyinshi twavuze. Iyo agize igaragara kenshi tuvura n'ibimenyetso, niba ari nako gahinda gakabije umuntu akaba yakivuza, agira icyo kibazo cy'ibiryo bimwe na bimwe bimutera ibibazo akaba yabyirinda. Kenshi hari n'igihe tubagira inama yo kureba umuganga ujyanye n'imirire, akaba yagerageza kumukorera regime ijyanye nabyo. Abantu turabwira gukora siporo, nayo ishobora gufasha. Nayo iyo ariyo ihari cyane, kenshi ikunda kuza nyuma yo kurya, tuguha imiti igabanya diyare, harimo na za regime nyine twavuze, ukaba utakomeza kugira ibyo bimenyetso kubera ko wabyivuje. Muri make se biravurwa bigakira? Nta zindi ugomba kuvanamo, nk'ibyo twita ngo intolerance à lactose, n'ibijyanye n'amata cyangwa kuri fructose, bijyanye n'amasukari, ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byo ni ibizwi umuntu ashobora kwirinda iyo asanze agize icyo kibazo, ariko nanone no muri bakeka ko ari byo biri inyuma y'ibyo bimenyetso. Muganga Asensio Igiraneza watubwiraga ku bijyanye no gutumbagana mu nda, turamushimiye ndetse dushimira n'uwatwandikiye. Muramukeho. Uraye rero mutashoboye kumva amajwi neza, twobabwira yuko mushobora gusanga kino kiganiro cacu ku rubuga rwa interinete kuri BBC Gahuzamiryango.com ahanditse ibiganiro vya radio. Kino kiganiro mwagishaka kudutega amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza.